Hai, nama aku Nur Aisyah binti Abdullah. Aku berasal daripada Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Sekarang aku melanjutkan kuliahku di College University Yayasan Pelajaran Johor. Aku sedang mengambil jurusan Diploma in Accounting dan sekarang berada di semester 3. Aku bersyukur banget bisa kuliah di sini. Menurut aku, sistem pendidikan di sini bagus dan banyak membantu aku buat belajar hal-hal yang baru. Aku juga dapat lebih banyak ilmu, pengalaman dan juga lebih siap untuk menghadapi masa hadapan. And also, I choose accounting because I want to have a professional career. I like learning about business and finance, and I think accounting is a course with a lot of career opportunities. Menurut aku, suasana belajar di KUIPJ enak banget. Kelasnya nyaman, dosennya juga baik dan gampang diajak ngobrol kalau ada yang misalnya enggak aku ngerti. Fasilitasnya juga lengkap, jadi bikin proses belajar lebih gampang dan enggak ngebosenin. Aku merasa nyaman kuliah di sini, makanya aku semangat buat terus belajar dan berkembang. Nama saya Muhammad Nisam. Saya berasal dari Patani, Thailand. Saya mengambil jurusan Culinary Arts di College University Yayasan Pelajaran Johor. Kalau ni duduk dalam semester 5, on the way ke latihan industri. Saya pilih untuk belajar di College University Yayasan Pelajaran Johor sebab utamanya bahasa. Bahasa yang digunakan di Malay sama seperti di Patani, Thailand. Yang mudah saya faham dan untuk mudah saya berkomunikasi. Di Patani, Thailand, penggunaan bahasa logat Kelantan juga merupakan bahasa utama saya untuk dalam kehidupan saya. Lepas tu, di kawasan selatan Thailand iaitu Patani, bahasa Melayu juga famous di sana untuk penggunaan rakyat-rakyat Thailand di sana. Untuk pelajar-pelajar Thailand yang lain, jangan takut untuk sambung belajar di Malaysia. Saya sarankan untuk sambung belajar di College University Yayasan Pelajaran Johor. Sini kita banyak persamaan dari segi bahasa, makanan dan budaya. Rakyat Malaysia juga banyak bantu untuk menyesuaikan diri antara satu sama lain. Lepas tu, jarak antara Malaysia dan juga Thailand dekat aja. Berjiring untuk memudahkan urusan klik gig. Belajar di Malaysia merupakan sebuah pengalaman yang menarik untuk menambah ilmu dan mengenali budaya baru. Hi, my name is Akid Zahwan and I'm from Bukit Panjang, Singapore. I'm currently studying in interior design in KUIPJ and right now I'm in semester 5. My favorite thing about KUIPJ is the friendly environment. Throughout my journey here, I've met lots of kind friends who have been through so much with me, from doing assignments to having fun in general. All in all, it's just really comfortable learning here. My experience between travelling to KUIPJ and Singapore has been quite great actually. The place here is really convenient and easy for me to travel back and forth from Singapore while also studying in Malaysia. I enjoy studying in Johor because it's really peaceful and I can easily explore both Malaysia and Singapore. Hi, my name is Muhammad Hamzani bin Hamzah. I come from Medan, Indonesia. At KUIPJ, I study in Diploma Culinary Art. Now, I just finished my second semester. I choose KUIPJ because I have passion for cooking. I want to learn more about culinary and improve my skill to be a professional. I also wanted to experience study in Malaysia. The things I like study in Malaysia because I can meet new people, learn more about different culture and experience a way new life.